ubu ni ukubera aho umwana ni ukugwara ngavuga uti ibyatsi baranzi banzi kintunze n'induruburi gusa ndayibonye naje mu buriri gutungwa n'induruburi ni ukubaho uca inshuro. Ni imibereho y'uyu mubyeyi wo mu karere ka Rubavu uvuga ko ari ntaho nikora mu nguni zitandukanye z'imibereho. Ntaratanga ubwisungane mu kwivuza bw'umwaka wa 2018-2019. Si we wenyine mu bavuga ko batarishyura ubwisungane mu kwivuza kubera ubukene, bumva ko leta yari ikwiye kubafasha, none ngo bashyizwe mu byiciro by'abishoboye. kandi ndishoboye n'inzu ndimo bancumbikiye ndagira homba banshira mu caga kabiri kandi mfite abana bane nta mitiweli twese tugira. ubu ni ukubera aho umwana ni ukugwara ngavuga uti ibyatsi ba mudugudu bino banze kunshira mu cambere niko banjije mu cyiciro ndakwiyemo cya gatatu ndunzwe n'induruburi. Guverineri w'intara y'Uburengerazuba Munyantwara Alphonse avuga ko hari uburyo abafite ubushobozi buke bashobora kwishyuramo ubwisungane mu kwivuza. Icy'ingenzi ni ukumva ko biza mu by'imbere umuntu akeneye. Icyo twababwira ni uko mu by'ukuri kugira ngo tujye mu bwisungane mu kwivuza navuga ko ari ibintu by'ibanze, kuko umuntu akora akabasha gukora kugira ngo atere imbere kubera ko afite ubuzima bwiza. Turashishikariza abaturage bose gutanga ubwisungane mu kwivuza kandi bakabikora kare, kubera ko uko utinda niko mu by'ukuri uzivuza igihe gitoya, ni nako ushobora kugira ibyago byo kurwara udafite ubwisungane. Ikindi ni uko twajya dutangira kare. Hari abatangiye kandi bimina byabikoze abona ko bifasha kugira ngo amafaranga yo gutangirwa icyarimwe ahubwo agenda atanga make make noneho ayuzuze. Mu gihe bamwe bakomeje kugaragaza imbogamizi z'ubushobozi buke mu bijyanye no kwishyura ubwisungane mu kwivuza, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko kwivuriza ku misanzu y'umwaka wa 2017-2018 birangirana n'uku kwezi kwa karindwi. Muyombano, Flash TV.